Ni kata Masar Rias boleh awak tadi mak jope-jope. Ni kata jaga aku anakmu. Ia kolai bilang pak gaji nabi ni siulang meski hanya ibu rumah tangga 15 juta kami nak cek dia gaji ni siulang. Ia tu baik-baik ni meski hanya ibu rumah tangga dia gaji macam mana lagi. Ia kolai tamu tak pak taruh lo bilangan ni. Bayi ni manasu. Sia gaji napan nasi siulang. Anggaplah 2 juta. Bayi ni tak mana suami, siaga ni gaji na 2 juta. Bayi ni tak tu masasa, siaga gaji na pasasa isulang, anggaplah 2 juta. Siaga ni bu, apa ni juta? Bayi ni tak tu masari ya si bola ya watane mak jope-jope mak panrimanu mak panriti mak lulu adeng. Siaga gaji na 2 juta, siaga ni 6 juta. Bayi ni tak tu materana. Siaga gaji na baby sister isulang. Dia nak melok kusik 1,5 juta. Madari nak ceri bawa nak naik. Iya, memang ganda pa 2 juta. Ah, siaga ni arwani juta. Bayi ni tak tu tasi bawa wani-wani. Tasi si wani pak. Ya dia usahanya pak. Dia kau 5 kilong ni. Enggak kama biasa tu baki. Wani-wani kali 30 wani. Lagi kumado boloke. Jadi ia rupa bayi ni meski hanya ibu rumah tangga 15 juta kami nak cek dia gaji ni sulang. Maka upasa ni penting arone cintailah istrimu dengan sepenuh hati, jangan pernah berkata kasar kepada yang sekalipun itu. Tapi inilah bene upasa ni bene jagailah kita madecing ajak na selingkuh panapa ki memak gayang ni. Iya apa mi kata pak lah bene makko tu ya ko purnima laki na sana mo maga laki ko to na di nagaga balika madari ni pa imoli mana mabunya gosok. Watan nama bumi nyapis. Iya wasiwa matinro di segera tahu gaji na subalik Weh, agak nak pakai pak dasar sebo. Kutaman lelak. Dega semangat pak. Masuk ni ku seliwang lo majaman angkana makun re makan jakan jari kita. Tadi makan lele mana ni kare? Kena makan jakan jari. Magai aku boleh. Dia nak kena nak balongi. Makanya pasangi tak jagai laki tak siwa madeceng sebelum dia selingkuh. Tapi yang mati baca-baca supaya dia nak mata-mata lakai. Pacapur pilo pedangi. Jemaah sekalian. Pada malolo kiri tadi, angka tu pak berang malolo pulana. Ya ku ye tapake turi malolo pulana kina tanga tawe. Kigana ribaca, ya ko aga sene, ya ko makarobunga kimatu konni. Do cilina jo beneta takarobunga. Do cilina. Namo maga toana benewi pak. Dia tu na pindah do cilina. Kita minggu rebene tu dia tu nak perlu cilina terima kore matu dia nak keburu tu makore mui malolo pulana itu. Pak bura malolo pulana kedua. Kupur ke berhubungan pertama meki materu kedua aja jolon di. Alki wesi kaca. Bacang inna atoina kal kausar akatallu. Salawa akatallu lama salli ala sayyidina Muhammad kapitu. Tabace kowe napai roe tinungi si pak doa ki bene taminungi. Napaki lanju mak do bolo. Kapang angka buting paru ia nak pakai, insya Allah barak kairo selalu terpancar aura awet muda di wajahnya. Melulu pulana kita tangga tahu. Tapi berlaku untuk pengantin baru. Untuk 60 tahun ke atas jangan pakai. Dia tu melulu pulana, napat sama tua pulana. Jemaah sekalian, buting arone, bini tak bendaharan dia. Bendahara tu bini tak yor polet tak alingi bini tak natur idi. Apa angkat tu itu lakai, maja nak lakai. Alih nama nama misang isat nu kulkas, isat nampak bersang, isat nu loboy. Tanya aja mata, laki tu aling ni bini tak di natur roi. Tapi yang kata je bayi ni pak, aling ni di natur. Di mana kau nak melu jauh Allah, penuli malam hari. Ya kasi dia lakal Allah silangga bawang. Iya makotihan. Tapi nak sebelumnya le mana bini natur roi, layu jujuk bini. Mabas semoga kematuan atau di. Ya ko makat di kumatuan aja malemana ni. Tapi kau besar lemana ni. Contoh. Ko ki pangka jenne mikil rapang. Ko rapang bala tadi ya idi buting rone. Podan ni bene tak ko lalange sayangku lepangi jo melangi mama tarambulang. Ya ko maka de minum ajal melangi mama tarambulang. Mega mojo tu dia ko bolana. Mega mobe pah ko makiro sikit na bene ajak malemana ngidi natur. Sisa na. Tapi kaba maka de benemu sayangku lepangi melangi mama martabak. Ya aku makan bini mana ke martabak melangi mama ukur apa aja alati terambulang alati martabak alati durian alati mochi alati bolu pisang alati agapi macam-macam
Oh biasa tu. Ya ko makir besar na benewe alemana ngidi natroi bene kanja itu. Insyaallah matu makor besar tadi. Mencantik nama besar. Kalau lo garap tak silolongan anak darah cantik pada mau kita pasangan labui si bawa iripa. Jemaah sekalian, ngkendi papa kerami pak gurangi. Ya kui ma barakai de gaga mulai pasarang salahnya matiangang. Taurilo tadi na subuh papa karawai, na subuh. Tapi karena saya anggap sepupu saya mengaji tadi dia yang percayakan saya di sini. Biasanya iya pak gurangi lo patawi makan rigur ko boleh napa pak gurang. Itu pun bapak suku nama anu. Iya, napa pak gurang pak ini ilmu mahal pak. Tapi aja nana suku nama anu, namo anu mimatu, namo ketiris alami. Dia tu tak kebor rumah. Kamu apa ko boleh wani dia na capu, na dengar teh. Matu koni pasti tumpu indo lima tak siba indo lima na beneta. Napa tak baca ye? Aja nih matu koni, mito aku tak lupai. Iya menirosi di taring tingerang. Matu nak maku kone. Pasti tumpu mati indo lima tak siba indo lima na beneta. Tabaca arone we. Asyhadu alla ilaha illallah. Bismillah ki jolo. Napa maka laki tania kang ipuang sangali masara ikalima sahadae wasara tu beneku. Bainewi amma ilomu di napung pateru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapah ni pakai matu model ilmata. Okey. Ya siulangi cek siulangi. Ya mini perhati. Jolo taruh senang ya. Ya siulangi cek rubah posisi tak sedikit. Ya. Tapah ni nang ini. Ubah jolo pakoling. Bismillah. Bismillah ki napa ki maka asyhadu alla ilaha illallah. Tania kang lalangati tanida ipuang sengadi masara ikalima sahadae wasaratu bineku. Napa ini makun raya tamma ilo tadi napa otomatis tapat teru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ko selesai matu ini si baca sahadae di pateru. Tapahan ini? Ya, tapah mula ni. Bismillah ni. Bismillah ki. Tapah ni kalinya kak. Bismillah ki jalo. Bismillah. Iya. Amma ilmu di pateru. Alhamdulillah. Bismillah sikit napa kena sahada. Amma ilmu di pateru. Fotografer Alhamdulillah. Iya, kapa ini barak kapa ini namanya likabatin pak. Nasabah kalimat sahada dia nak kena serang. Tante itu disambung, tante itu di bawah. Barak kairu insyaallah tidak akan ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Itu luar biasa pak. Jarang orang yang menyampaikan ini. Biasanya orang sembunyikan. Itu matu kema barakah itu melo jamba miti si bawang. Jemaah sekalian. Buti makun rei, nasabah bulan arone makun rei joli pandra secek dek. Buti makun rei kumejo kalaketa lo mak jamat taboli mana napa ta baca dong salamun qaulan mir rabbir rahim. Nigi baca ro kumejo kalakena lo mak jamat salama itu laki sampai dia pulang. Age baca salamun qaulan mir rabbir rahim. Yang betul tiba baca kau kana dia benis sama bicara nak borat tarim apa dia tang itu. Itu dibacanya salamun qaulan mir rabbir rahim. Ya kau kata lu ada siapa aja. Yang betul tiba bacanya insyaallah apa aja itu. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Beli kanjang ke laki boleh majama babi pa badui. Aja malah bawang ini. Bacang simak nampak bersengi. Supaya mak barakat dia baca capu dan mereka boleh. Agi baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala kulli halin ma rasaktana. Ikut dia patah apa lah. Siapa bani matu ko HP tak. TikTok Muhlis Cam 77. Jangan lupa di follow. Ya biar artis C dia matu tu pacar meh. Dia pun terkenal dah. Followers kami baru sekitar 18.000. Bene kanjai bene kanjai iko angke laki majama boleh ni matako ali bitina pasal-pasal apa makilong macam okey akilong bila kamu pasal-pasal ni bitina di sisiku atau masalah makanja apa masalah apa pasal-pasal bitina salatullah salamullah bitina pasal lagi makat doa supaya romantis sih terakhir. Mudah-mudahan segera dikaruniai anak dia. Angkat dia baca-baca dia komon ritampun abene dia nak kegugurang. Angkat dia baca-baca angkat anak guru ku Serena Soy kedua ni kasih kegugurang. Pas naruntu cara maku ku tito namal kangi. Si runtu ka ustaz alhamdulillah serani ulah tampuku. Serena Soy si runtu sika alhamdulillah ustaz. Nasang selama anakku jaji dua. Alhamdulillah. Lo ka mandre naruntu ka na wajarang sekeluarga. Beraka nasang lo baca lengit ko cara mata aku tito aga na baca ya hayyu
ya qayyum 1 sampai 4 bulan. Anak guru ke pesan yang rapang 1 sampai 4 bulan. Ibaca caleng itu. Ya hayyu ya qayyum. Makanya kalimat tak tanpa pelapis di perutnya istri. Istri juga baca. 4 sampai 9 bulan agak ya musawwir. Wahai Allah yang maha menyempurnakan, supaya anak tak sempurna, mencantik pada makna, mengerta pada bapana, dan tidak prematur. Dia na sundri ko mejaji, dia na layulo jena. Maka tutu nana mejaji maka layulo jena. Napa yesa ku sandroi maka rejing. Ko serani ulang bacani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pak berlomo itu. Tapi angka lebih mujarab, tanya betul baca-baca ya. Ko na dape sera ulang tampu na beneta. Ala kidi 10 juta. Yero di 10 juta, lampa-lampa ku si depe na beneta. Napa tak bodak beneta? Sayangku cintaku. Angka di 10 juta. Ya ko sesar ki doktoroi male dia. Tapi ko dia sesar ki jangan itu dia. Balance itu di 10 juta aja kimi malengi. Barak kay rumah kade bene aja mulai sesar kak magalamok kak madang. Mak barakala dia tu. Paca perala apa minuman kesukaan tak? Teh kopi susu. Teh kopi susu. Teh dia tu susu nah. Teh dia tanpa susu. Aja muka salah paham susu cak bendera. Keti baca-baca makun rendi, beti makun rendi keti baca-baca supaya dia ke mata-mata lah kita, supaya dia nak ke mata-mata dia nak tertarik ke makun rendi. Karena sekarang pak banyak godaan. Tak sing mencantik tu beneta, no beneta nanti mencantik tu ita. Makutiha. Ya tibur minuman lah kita terbaca ya. Minuman apa saja. Mas sampajang sujud terakhir terbaca tu ya. Dia nak ke mata-mata lah kita tu. Agi baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqaitu alaika tagarui mahabbatan minni walitusna'a ala ain wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain. Baca purna Toha ayat 39. Toha ayat 39. Tapi aja mu tak mesti lalakai ya. Angka mutai baca supaya dia nakkan baca-baca na beneta. Nah paling nakkan ya beneta minuman baca tapi itu ya. Dia nakkan itu. Siaga aja ni bapak kurang ke ibu bersulah ke ngamat. Ini saja sempat saya sampaikan. Kanya apa kusung ke Mang Edi. Itu pertama lihat apa perlu. CDPD sekitar 3 menit kira-kira minta tolong dinda di sini kita ngalap berkah dulu sama orang tua tak nah. Nah sebab papi di sini tu tomato ini dia ni lempala letuk kamalino. Minta tolong Pak operator enggak musi makanan na. Minta tolong Pak operator musik. Karena ini si mamusi pes. Minta tolong bapak dan mamanya yang duduk. Bapak dan mamanya. Ya, jangan terlalu keras Pak operator, selalu saja. Dia betul nama tanrang keling sadaku. Baik, Bapak Ibu seluruh yang hadir, hari ini kita melangsungkan pernikahan anak cucu dan kemanakan kita yang begitu luar biasa kebahagiaan yang dia dapat. Hari ini di lolongan kebahagiaan yang begitu luar biasa kebahagiaan kita dapat. Bahkan hari ini kita raja, hari ini kita ratu, disaksikan oleh berbagai kalangan orang. Banyak sekali orang yang menyaksikan kebahagiaan kita hari ini. Tapi perlu terana dia, terana tinggal-ngerang maka dari tule lolonge kebahagiaannya, kecuali berkah doa mama tak, doa bapak tak, dan seluruh doa keluarga besar kita yang hadir. Bahkan di naruh iluri pikiri ngerap papi di cina tomatoy, pengorbanan dan tomatoy di tule pala ilang duka malino. Mata mo pa di nangidangang iraji pagkakasi sini nare sini na luar. Nangidangang mata lalampat tamopi sini nare sini na luar ipagatundi. Natampo ki mata 9 bulan 10 hari beragang nyawa. 9 bulan 10 hari tak nyenyak tidurnya. 9 bulan 10 hari kita dibawa ke mana-mana. 9 bulan 10 hari di sekedar model agan namanya mana sa di kumatin rendi di pagawatun tak ada tampu. Bapak tak nak keresongi dia nak jampai pelah. Bapak tak nak keresongi dia nak jampai teko, dia nak jampai bosi. Untuk apa? Untuk melihat anaknya bahagia. Mata nak jajagi si wali kasih aja nak minta nangis. Si wali tu kasih aja nak kiburuan onra jinna waktu tak nak jajagi dengan mata. Bahkan di maka di pandai namo rengi amma
Namo iringi bapak macam ni kabeh kasi sapu. Ito pa na yung pala papilicin na tomato hindi lagto kamalino. Si tati darana matawa tunta na jajiyang. Si tati turbusan na mapatawa tunta na keresoang. Roja siwanin na mata, roja siwanin na bapata. Si tati nga susun na matawa tunta mabicu na masusun di demu lempalag lagto kamalino. Sampai maka na minta ko ang kahana madoraka, ko ang kahana nagara-gara tomatonna, ko ang kahana nabatari-tari tomatonna. Jangan ka masusurga kata Nabi. Namo ba nasuruga dito nung limimawi. Ano na ang madoraka. Makanya hari ini duduk di depan bapak dan mama tak cium tangannya bersamaan. Ayah ibu cium tangannya bersamaan Dinda. Ayah ibu terima kasih engkau telah mengurus kami. Terima kasih engkau telah mendidik dan melahirkan kami. Dia ulin pala papi dicinta mama, bapak. Peluk bapak dan mama tak bersamaan. Peluk bapak dan mama. Putih makun anggaplah mertua tak adalah bapak kita sendiri nih. Hari ini betul selesai dinas sabari tamin tadi cing. Bergantian ki lagi buti ngaroni si lokko bapak ana buti makun re lokko makna. Biasa-biasa ni masalah ki mabela ki monroja lalu talbe to matota. Sering-sering telepon dia, tanyakan kabarnya. Jenguk-jenguk dia. Lolongnya ke bepa si ba dicalla ko manui. Iya. Dia tulis pala di papi di sini teman tak cium tangannya bersama Dinda. Buti ngarone masalah ki mabela ki monroh. Jaga istri tak baik-baik. Peluk bapak dan mama tak bersamaan. Jaga sholatnya istri tak, jaga ibadahnya. Jangan pernah berkata kasar kepadanya sekalipun itu. Pak Koniro aja nana metalada. Engkau matu binti mata anak komentai. Ya, Pak Koniro kembali ke tempat semula. Terima kasih banyak Pak operator musik. Kuang kema Pak Buti Monria jamu talupe muli palitongnya si bapak kameramen. Mereka luar biasa menjalankan tugasnya. Bapak Ibu untuk lebih berkah acara tak mohon doa tak semua nah. Sebab berkah matuk doa tak mana tahu lebih ke hadire insyaallah anak cucu dan kemanakan kita insyaallah mendapatkan kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami memohon kepadamu, nugerahkanlah kepada pasangan mereka berdua rezeki berkah melimpah sebagaimana Engkau berikan rezeki kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya Allah, nugerahkanlah kepada pasangan mereka berdua anak soleh dan soleha sebagaimana Engkau nugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, nugerahkanlah kepada pasangan mereka berdua keimanan, ketakwaan, kebahagiaan sebagaimana Engkau anugerahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allahumma ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat aja Pak kameramen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian nasihat seputar pernikahan yang tentunya ditutup dengan doa yang